10 mudrih životnih savjeta. Carlos Castaneda. Pod 1. Slijedite svoj put srcem. Beskorisno je provesti cijeli svoj život na jednoj jedinoj stazi ako ga slijedite bez srca. Pod 2. Ne trudite se da previše objašnjavate. Kada previše objašnjavate zašto ne možete nešto učiniti, ispada kao da se izvinjavate zbog svojih nedostataka. U pozadini se nadate da će oni koji vas slušaju biti dobri prema vama i oprostiti vam. Pod 3. Morate biti u stanju da se mijenjate kroz život. Da bi maksimalno iskoristili život, morate biti spremni na promjene. Nažalost, to često ide jako sporo, jer teško je željeti promjene, pa mnogi utroše na to silne godine. Pod 4. Nikada se nemojte ljutiti ni na koga. Ljudi se naljute onda kada osjete da su njihovi postupci važni. Stoga nemojte sebi dozvoliti da bilo koja osoba zasluži takvu vašu reakciju. Pod 5. Uvijek imajte na umu da je put samo put. Ako osjetite u bilo kojem trenutku da ne trebate ostati na tom putu, poslušajte svoje srce i prestanite ga slijediti. Pod 6. Morate se osloboditi vlastite stvarnosti. Da biste shvatili tuđu stvarnost, morate se prvo osloboditi svoje. To čovjeku teško pada, ali tu naviku mora razbiti silom. Pod 7. Ponašajte se kao da je sve oko vas san. Šta to znači? Budite hrabri i ne tražite izgovore za mnoge stvari. Pod 8. Ključ uspjeha je unutarnji dijalog. Glavna prepreka kod većine ljudi je unutarnji dijalog. Kada osoba nauči da ga zaustavi, tada sve postaje moguće. Pod 9. Sve što ti ne odgovara možeš izbaciti iz svog života. Ljudi ne shvaćaju da u svakom trenutku mogu izbaciti bilo što iz svog života, u bilo kojem trenutku, odmah. I pod 10. Smrt je jedini istinski savjetnik kojeg imamo. Svaki put kada osjetite da ste na rubu potpuno kolapsa i da je sve krenulo po zlu, pitajte svoju smrt je li doista tako. Ona će vam odgovoriti da griješite, da vas još nije dotakla, a sve ostalo je manje važno.